Mashikuna imanashta kapankichi ñami wayrapi kapanchi nachu mashi Carmelita waña wayrapi ishkitukurripanchi ña kay unancha yachaykuna hawa kay awkari na kay ari awkari punchakupi nachu ña kaypi rikushpata ñapash kadi pandani ari mashikuna shina kashpaka mashi Carmelita. Yupaychani mashi Humberto shinallata tukuylla uyanahu rikunahu mashigukunata convidanchi nachu kunanga unancha yachaykunamanta riksishpa kanahungapas rimarishpa kanahunpa yachahushpa katingapa nachu y kunanga ima unancha kunatata charishpa kanchi mashigu ña rimarishpa katipangapa. Ari mashikuna ashtawanqari kikinkunama riksichipanchi nachu wakin killkamushka mashikunata ña kutichishpapash kagripanchi ari ña wiñay kawsaykamullapi rikushpa nachu mashikuna shinami kaypi charipanchi ashtawanqari ña shinji samay nipanchi nachu fuerza espiritual ña runakuna ashtawanqari ña shinji samayta charingapaka munashpaka ashtawanqari maypi chayralla qhari wagra sirijushka ña kaykunulla kuskakupimi ña chay sirijushkapika paykunapacha ña siririna kan nachu chaymi kay samaytaka chaskishpa hasta sumakta ña shinji tukun nachu nishpa ña riksichipanchi ari shinata millaylla tukun ari mashikuna shinami uyarishka kan nachu yana wagra ari yana qhari wagra chay yana qhari wagra sirijushka hataripika chay kunukllapika utiashpa siririnkichi nin nachu chaypika maski shayarikullatapish ñapash kalpashpa shayarina nin nachu kunukllapira ari kunukllapi chaymi ñukanchitaka hatun fuerzata kun shinji samayta kun ña chaywanka mana pitapish manllankichu nishpa ninkan nachu mashikuna. Ari Recupaichi mashikuna, gracias por estar pendiente de nosotros, mashis. Estamos comentando en este día martes, ¿no? Estamos hablando de signos y señales que nuestros taitas y mamas nos han enseñado o nos han, de alguna forma, nos ha dado esa información. Entonces, les recomendamos más bien que puedan tener las orejitas bien abiertas para que podamos aprender y ustedes puedan ponerlo en práctica, ¿no? Ya para decirles que para de pronto si usted está falta de energía, de esa, ¿cómo se dice? De ese positivismo, decaído, todo eso, desanimado, ¿no? Entonces, para energizar positivamente el cuerpo, se debe acostarse en el sitio que el toro macho negro acaba de levantarse, ¿no? Ahí tenemos que, por lo menos, pararnos, decía Mashi Carmelita, ¿no? Entonces, para tener una energía así igualito al toro. Ari, turushna millaylla Ari millaylla ña yuranma. Ari mashikuna shinami nacho. Wakinpika wagra sirijuta ña rikushpa hataripi shinallata shuk mashikuna kimiklla kahupika na usharinqaka siriritaka nachu shinapash kachun ña rikushpaka ari shayaritaka usharinqa nachu ni shinami ña kaypika kayka na juizupichu yashpa rikunqa shayaripika maski kununllaku kashka nishpallapish ni yalirman nachu ari mashikuna ña rikupankichi uyapankichi nachu mashikuna ashtawan kaypi ña shuktapa riksichipanchi mashikuna wagra yawartallata nachu ña kaypi rikushpaka sangre de toro nipanchi. Ashtawanqari ña runakunaka ñukan ashtawanqari ña ñankunapi shuk runakunawan mana ali samaykunawanqa ñapash ña chukarinalla kanchi nachu ña waktarinalla kanchi mashikuna ama chaykuna chimbachunmi ashtawanqari ñukanchi munashpaka wagrapa chayralla llukshishka yawartami upyana kanchi ña mashikuna. ¿Rikuy? Ari mashigukuna hambi pacha nishpanin kaytaka ari kay wagrapa yawarka imashina nipanchi aychatapash hambin samaytapash hambin ninnachu ari imashpa wagrapa yawarta kunukllata upyashpaka chiri pasashkapa ninan alimi nikta uyashkanachu ña hambitapash rimanajupanchi mashikuna shinapash chay wagrapa yawarta hapishpaka ninan ánimo fuerzatallata mikun niktapash uyashkanchi nachu rikuy mashikuna ña uyapanchi nachu ña ashtawanqari kaypi riksishpaka ña
Huastawangarín. Beber sangre de toro es muy bueno para repeler energías negativas de otras personas. Ña imatapas shinanajupi, imatapas wagraya rikunajupipas, ña chayka ñana chayangachu ñuka chimanganachu, ña imapas llushpishpa waktarispa ña anchuringanachu mashikuna. Harkan rikupaychi mashikuna. Ña shinami riksishpa katipanchi Ashtawangari mashikuna, kaypi kay unanchaykutaka mana uyashkanichu shinapas ña riqsigripanchi nachu. Mashi Carmelita uyashka kashpaka ña yaripankinachu. Atalpa chupa nin, rabo de gallina. Ari uyashkanimi mashiku. Ari kay atalpa chupata. Nachu chupagu pacha tiyan nachu. Mishki nishkapas tiyan y chay chupa hawagupi mishki tiyan nachu. Chaytaka ni anchuchishpaka chupagutaka mishki mikan. Mikungapa kusashpa mikungapa. Shinapas ninkan kaytaka namikunachu atalpa chupataka. Imashpa ninda mashi. Kaypika Ashtawangari mana mikunachu ninmi waynakunawan purihushpaka ñapashmi hapitukuringa nin mashikuna rikuy. Ari mashi imashpashi mashi umbika namikuhun yuyarkani. Ari mashikuna shina ninkarin nachu. Ashata puntakunapi rikushpa mari mamakunaka ashaguta munashpa shuk machismo ninnachu chay yuyayta charishka kan. Chay mari ninkarin qhari wawamanga cuidado ninkarin nachu mamakuna nishkata nikunachu karapankichima paktarallapish atalpa chupata ni atalpa alas pundata ama karankichu ninkarin ña imash qhari wawami kapan piwan purishpa hapitukupankami ninkarin nachu chay yuyankariani ñukaka chaytara karayman yashpa nachu ucha hapitukuchu. Ari mashikuna. Mashis, no es bueno comer el rabo de la gallina porque las personas que así lo hacen no podrán mantener ocultos sus amoríos prohibidos. Ari chaykunata miña riqsichipanchi mashikuna shinakashpaka ña kaykukunata mikun kashpaka ña yaypikapan ichis. Se dejan pescar tan fácilmente, ¿no? Se dejan pescar fácilmente, como dice Carmelita. Shinami yachakushpaka tipanchi mashikuna. Ari mashikukuna. Shinami ashtawa shukta yachaykunatapas charishpa kanajunchi nachu imashinata atalpapi rimanajushpallata mashikukuna. Ari imashina ninkarian atalpa chakita qhari wawaman ama karankichu ninmi karin. Shinallata atalpa umatapash ama karapankichu qhari wawamanga ninkarin nachu. Warmi wawaman imapish tukuchu mikuchina. Shinapash qhari wawaka nachu pundapi mari wasi chinkapaka tafyaytiankarian. Ari tafyashpa. Chayka qharikunaka nachu ña ayllupa quimilla kawsawkunapa llaqta ayllupa kawpika rinkarianga edankapa tafyayta. Tafyankapaka ña shayarishpaka nachu chay palawan ninchik imanina charikan kichwapika chayka palankuwanga ña alpata shitay kallarinkarianga nachu. Ari chayka mayjan ali shitayta ushaka shitashpaka yanga kashna shina tandachishka guimashchar kashna rishpaka washunja karian tukuylla washunja karian chayka chayta na ushangachu nishpa ama atalpa chakitaka karapankichichu atalpa aspishkashna mishita hunga ninkarian alpata nachu hichari llankata zimbrashpa na chay tablon ukuma yaykuyta ushanchu ninkarian ali chay alpa shitashka kayanka shina hawata rishpa chay washuwana huncha chayka yanka tsiraparishpa na ushangachu ninkarian nachu pingay tukunman karak chaymantami na mikuchun ninkarian como warmikunaka na chayta aydankapak rinishpa chari chayka na llakichu mikunallambin. Ari mikuchunchi. Atalpa umatapish ama karapankichu qhari wawaman ninkarian nachu. Imashpa? Qhari wawakunaka wasi chinkapaka hawa tafya hawatami purinahun ninkarian ña kaspikunata ña wandushpa apashpa nachu puntaka tafya hawata purishpa kaspikunata wandushpa churanahun karianka nachu chayka y kaspi hawata ña rinahun karian purishpa nachu ña kutin ña chay tiranti shitashka hawata ña costanerata shitankapa albajiyata takankapa hawapi alinahun nachu chayka ninkarian
atalpashna uma muyushpa urmangami ninkarian. Rico paichi Chaymandami mashikuna. na mikunachu nishpa riqsichinkari.